tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, sikaman pa'y lang ti agluto. Nabanbanugak nga na talaga. Ay nawaw, agpadata abakit. Kinapudno na, itay pa'y akayat kong tagilad. Nabanugak mo't nagbagbagkat ka nagmaneho. Sapay mabisina kun. Oray siya nga ron, mabisinak mo tayo. Agkakapsutak pa kiti na. Agorder ka lang arudan iti kanan talakay. Una na, tanay, awan mo't ikastatang agluto. Agpadata mo't nabannog bakit. Ala, agorder kang arudan taning mabisina ko na talaga. Hoy, anya tikayat mo akana na ya, tayo ti orderak. Makaamukan lakay. Basta dya makabsug Adwam ti orderem, takanan ta aging gayin tun malam. Sige, mabit lang nga ron. Tamang kita ak bakit. Kat, kumusta ngay mo ti business yaw, Marilyn eh? Ay kit mayat amare. All goods. Ay nawaw, sana all amare. Kanayon nakadumaga si Jepwestom. Kanayon kamot nga awan. Wan takanayon kami mat arumwar kanila kay kumare. Ado nga men dagiti orders nga idil-deliver me. Sabali talaga no big time ka na niya, Mare. Kanayon kan abisi. Ay naku namon Mari Presi. Ay, jak pa'y nga rudan masango ti agluto, aglaba, kan aglinis si Jabalay. Ay kat, mangala kayo ngaminan iti babaunan nyo. Iti kasta, ada mga ramid kadagita, Mare. Ay, wunan niya. Kapay ajak na panunod dayta. Nasaysaya at matlaang no ada babaunan nyo. Iti kasta, di kan agparikot kadag iti matrabaho iti unag ti balayo. Nang runakit kasta makumikom kayo iti negosyo yo. Husto ka, Mare. Kasaritak tuman nga agpaiso ni Paul, may papan iti dayta abana. Bakit? Awan samat ang pagbado karumwar. Nausar ko amin lang. Ay, agpada ta alakay. Naurnungan nga agpaiso ti malabaan. Awanan isuot ta. Ay kataglaba ka pa'y abakit. Sa tanto manan agi-deliver intong bigat. Ay, saan? Sayang ba't ti maganan siya ta itangal daw lakay? Kanya nga tanong mga latalaangan iti babaunan. Iti kasta, adamat lang mga sikaso dito'y balay. Mabalin mo't bakit? Iso na lang ta. Isupay manan asuswildon ta. Ay, sana balin alakay. Tinapatag, ada mga ramid kadag iti trabaho dito'y balay. Tani, talaga adya kun masango ti aglaba kan aglinis. Wan mat kidiya. Malag-anan tang agpaiso no adda babaw na eh. Agpabiro kaktuman ka ni Mari Presi. Total, isumat tinang isuggest ang mga lata iti babaunan. Ay kituwa na. Ibagamtukan ko na. Tadyain nagagal, tibiro ka na. Hawan lakay. Maala, isaganang marudan dagiti malabaan. Tamapan mo pa'y lang ipalaundri kabayatan ngawan pa'y babaunan ta. Ay nawaw. Sakti ma pa nagpalundre. Gado na. Eh. Asino nga'y kumatibaon mo? Tiyak? Saan bakit? Isumot lati ko nak. Sakti ma pa nagpalundre. Ala, agawaam nga road, tani. Ag-deliver ta pa inton madamdama. Nalagaan mo ti trabahong dito'y balay, manang biron. Agluto, aglaba, kan aglinis. Saan ka mat amarigatan nga aglaba, ta automatic mat ti washing machine. Ayun, madam. Awan parikot iti dayta. Nairwama kaun kadag iti trabaho iti unag ti balay. Kabaulak amin dagit ang aramidon. Di kay madanagan. Tamok tar aramidak, madam. Nasaya at mat nga rod manang. Talaga nga minadya kon masangot yag tagibalay. Kaputaan, adumot ti oras ko iti negosyo me. Ayun na, madam. No adda nga min negosyo yaw. Masapul nga ikanyo iti oras. Iti kasta, saan kayo amalugay?
ha? Ay, kwa, lipatin yun tiimbagak, madam. Sorry. Sa naggayam arumbang amakibiyang kadagita abanag. Ay isa dino ngay gayam ti pagturugak, madam. Ti kayat ko akat adda ko mabukod ko asilid. Di ka madanagan, talaga nga adda bukod mo asilid, manang biron. Mala, umay ka tay surok kan katag bali na silid mo. Ay nawaw. Sige, madam. Tapno makaina na akman mo't be. Medyo nabanuga nga min kahit itibiyahay. Amuyo magtanaga po ak pa ijay probinsya. Abay nga, naggalgal kayo mo itong banang berot. Nay, da kayo magayam, Sir Paul. Abay nga, galgal kayo ko na. Usarin nyo ang amin ti washing machine. Iti kasta, saan kayo amarigatan ng aglaba? Ay, kwa, saanan, sir? May mayat matlaang no igalgal ko. Iti kasta, maikat ang nasaya at tirugay. Wala nga nagato ti labahan nyo. At dapat ulis kan bedsheet. Saan mo't kat anarugit unay dagiti murang me? Mabayagan kayo tita, no saan nyo usarin ti washing machine? Di kay madanagan, sir. Kabailak da ito'y. Ala. Da kayo ti makamo mana. Ngam no mabannog kayo, usarin nyo lang ti washing machine. Nabibitag laba, ta-automatic ti washing machine mana. Umay kayo, tayo isurok no kasano ti kastayo. Ay, saanan, sir? Amok day ta nga operator. Kabailak day to'y kunakmal, sir. No problem. Don't worry. I can manage. Hello, manang biron. Hello, madam. Nakaawag kayo, mag. Apay kaday. Mangluto ka man iti bananak yo. Imbagla meriendaan minton sumangpet kami. Ay, wala, madam. Anya oras ay ati panagawid yaw. Tapno amok atansyaen ti oras ti panaglutaw. Iluto mitan manang, on the way kami. Sige nga raw, madam. Sige manang, bye. Bye. Imbagla ang tadda ni manang biron. Santan apanunutan no kasano ti agluto, aglaba, ken aglinis si Jabalay. Huwag nga rod bakay. Dakil mo't akatulungan ta ni Manang Bero. At da naluto amakan no agawid ta. Una, makaina natamatan adagos kalpasan ti panag-deliver ta. Santan a problema ang ti agluto no sumangpet ta. Wana, malaksid nga da aglaba ka naglinis. Pabantayan na pa iti balay. Kabayatan ti kaawan ta. Apag husto ti isasangpet yo, madam. Kalkalpas ko lang nga inluto ti imbiling yo abananak yaw. Sambutin yo ti pudot na, ta iso ti kain imasan na. Nagtimpla akmatan iti juice yo, madam. Ay na, agyaman ak unay manang biron. Sige, isaganam nga ruden tanay mabisina kon. Un, madam. Oh! Adto yun ti bananak yo, madam. Ay nawaw, nagadumot tunday ta bananak yung manang. Kayat mo asawan, inlutom amin, jay saba? Ay, wala, madam. Imbananak yung amin ti do asapad asaba. Ay na, nagadun ngay. Asino ngay timangan kadagita? Nagado, sayang mat no saan ama ibos. Di yung mga min imbaga basit lang ti ilutok, madam. Kunak ano ilutok amin ti do asapad asaba nga adda iti fruit basket. Ay nawaw, amumat adat-da tayo laang dito'y balay, manang. Amumat atalo tayo laang. Maibos tayo nga rod itaday ta. Nakaad-ado abananak yo. Bakay, ipalagip mo tumang kini Manang Veron, nagitibado ang nakaupori jaruar. Nalipatan ng samot eh. Anya abado lakay? Ay kat nagitibado ta. Manungal daw na nakaupori jay. Ang mga numadadahil ka pwede kinabayagnan ang nakaupori ti sabong ganda daw. Ibagam, ta palpasin nan alabaan. Tanay, naurnong manin timurang da. Kasta ay. Jakmat nakita ti bagbagam abado lakay. Ay unay kan. At day ti paglablabaan iti malikudan ti balay. Ingka kitahan agam eh. Tapno amom ti bagbagam. Sige, mapankunto kita ninton madamdama lakay. Ingka kitahan ta mga numalipatan tumanang. Naangot paikit din lagi ti basuray jay.
Ibagam to, talinisan ni Manang Berong. Ni, ada kayo matgayam tata. Imbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay. Wen anak daw. Awang naming kukuak balay. Iswa na panunod ko timbal latew. Una, no amuyo asaan kami ang makaumay ija balay yo. Da kayon ti umay dito'y balay, tatang. Wen, amok may tama kumikom kayo itinegosyo yaw. Ay, wan. Ni Manang Biron, sa dino ti ayan na? Hindi ka di babaunin yaw. Kailo na danong ko mga buy-buya iti TV, itay bigat. Mayat ti iladan na iti sufay sa alas. Anya? Jak amu no sa dinon tinapalan na. Kila at nagpukaw itay dinamag ko nung nalpas na dagiti trabaho na. Anya? Paliiwan nyo anay yung pagtibabaunan yaw. Adan sa mo isadsadod na anak ko. Ha? Sinirip ko itay iti silid na. Kit nakita ka nakawarwara. Nagadupay ti saan anak ko pinalinaban. Bado yun sa mo dagigay. At tapos nakita ka naka-upper abado ijalikaw. Naangutan. Madlaw anabayagan dahi dyan naka-upper. Ay, nawaw. Nangala kayo iti babaunan. Di nan sa mo aramidin ti trabaho na. Uray kasta busy kayo iti negosyo yung anak ko. Kanulat kamat, iti uray basila nga oras, ti balayaw. I-check yung may taglawlaw. San apuro negosyo, tas asikaswin niyaw. Ne, apay, anong tilong gani sa Manang Berong? Naburburo mo tayo. Na, wanyag pa'y sumanang. Ay, Kaslasan mo tan along gani sa tinamayam. Nagbalin mo tan na giniling. Ay, kuha, sir. Madam, inukisak ngamin, iso akasta. Inikat ko ti ukis na. ay nawaw. Anya? Iso umatikas kasta, may sir. Madam, talaga nga ikikatan mi ti ukis na. Narugit ka nung amin dahil. Kasano ang narugit? Kat no isuti ayan ti imas na. Ha? Mala, bay amon lakay. Makantakit din. Inton maminsan Manang Biron, di mo ton ikatan ti ukis na, wan. Nalinis day jay, iso ti may nga ayan ti imas, ti longganisa. Ayun, madam. Ay, sige, pasensya kayo na. Ti amok akat saan nyo akayat ti ukis na. Iso nga inikat kaw. Sana balay, ma'am. Saanan ama ulit pay. Jaktong ikatan ti ukis na. Umay kayo mga nan, madam. Sir, naidasar kun ti pamigatan nyaw. Wan Manang, umayan. Malaag tugaw kayon, madam. Ang itimplaan kayo kadi iti kapiyaw. Ay, wan man Manang, agyaman ak. Ato ti platong bakit? Ay, Agyaman ak lakay. Adto yun ti kapay, madam. Agyaman ak Manang. Sobra matipait kan samit na. Kat no basit laang mating kabel ko akapi kan asukar, madam. ne. Apay nga at damo plastik to inlutom a hotdog Manang Berong. Apay, di mo inikati plastik ang balkot na. Ay, nawaw. Ay, kwa. Jakon inikat, Tamangan no ibagayo manon nga apay nga inukisak, sir, madam. Ay, unay kan Manang Berong. Apay, di mo la among nga agdumatilong ganisa kin hotdog. Di longganisa, talaga asan ang maikatiukis na. Ngamday ito'y hotdog, rumbang laang nga ukisan. Ngamin, plastik ti ukis na. Ay, kwa. Pasensya kayon, sir. Oho, imposible. Ano di mo amo maikati plastik ti hotdog, Manang? Ay, pasensya kayon, sir. Mala, bayamon lakay. Manang Biron, agsarita takalpasan ti pandangan tayo. Ala, sumango kan, tagigiddan tayo amangan. Kumusta nga iti inrekomendak ababaw ninyo, Maray? Ay, jak ammo ti ibagak, Mare. Ne, anya ti kahit mo asawan, Marilay ni. Ay, jak ammo no narigat lang ang makagets, gapo ta bumaketan. Uno talaga nga agin lalaing lang. Ha? Agasam man, makadomingo nga inyo per na dagiti badumi. Isu aday jay, imangutan,
Nadadaal sapay kit din Narukupan, gapo iti nabayag apa na kayo par na iti sabon ken danom. Anya? Adapay may sangay naramid na. Pinaglutok iti bananak yung. Amom ka di, inluto na amin dya dwa sapad asaba. Kat da kami matla nga talo ti mangan. Ay nawaw. Saan lang nga day tamare? Inukisan na pa'y tilongganisa. Anya? Inukisan na tilongganisa ko na, Mare. Wen, mare. Di kat imbagak na inton maminsan, di nan ukisan. Ngamin, iso ti ayan ti imas tilongganisa. Okat? Kabigatan, pinaglutok iti hotdog a pamigatan mi. Ay na, mahay bladak, mare. Amom ka di, adinan inukisan ti hotdog kayong prito na. Ay na, jak amo no di na amo, no sadot na lang ang mangikat. Anya? Kahit mo asawan, inluto na ti hotdog nga da plastic na? Wen, mare. Imbag ko namata nalapdak ti ungat ko. Ay naglukon? Apay nga, akas di tinaramit na. Ay, jak man amo, mare. Imbis ang mabawasan ti panunutak tadan babaunan mi. Saan mo, tanakarkaro mata maistresa. Bakit? Kita man ti kabarbaro polo shirt ko. Kita. Ay, nawaw. Apay ngay. Nagbalin matan a brown ti puro a polo shirt mo lakay. Kasano ngamin? Kat pinaglalaok mo lima ng berong nagitili na baan na. Di na mo't pinagsisina ti puraw keng di gulor. Saan lang nga rita? Inyo per na pa'y itinabayag. Iso akas tuyan tinagbalinan ti badok. Sapay nagngina na iton. Sayang. Ay na. Unay lakit din ni Manang Biron. Ay. May bladak san bakit? Ah? Kasano rita nga? Di na mo't saysayaan ti trabaho na. Nagbuntog pa'y nga gunggunay. Huh? Sayang lang ti may pasweldo keng kuhanan o kasta. Lakay. Pagsaysayan sa langin no papanawa mo ni Manang Veron. Mangbirok talangin iti sa bali ang babaunin ta. Di naman amo atong palan dagiti maibiling keng kuana. Narigat man, abas taongkan, gaputa adayo abakbakit. Ibagadan tupay kit din abastos da tao, na aramidon ti kasta. Ay na, mare. Mabainak amang papanaw ka ni Manang Biron ni Jebalay. Sigala ko man ti makamo ang makisarita kan kuana. Ne, apay nga, apapanawan yun, Mare. Kasano, kat puro palpak mo ti trabaho na. Agungungatan ti asawak, mare. Siyak ti apaan na, gapu kadagi ti palpak at trabaho ni Manang Biron. Ay nawaw. Tangay sikat ti nangirekomenda kan kuana. Pangaasim man, tas ikamat lang ti makisarita kan kuana. Ibagam tamabalin nan ti pumanaw ijabalay. Mala, di kagda nagtakasaritak ni Manang Veron, Mare. Agyaman na mare. Apay, anya ngamin ayat ti inararamid mo Manang Veron. Apay nga'y adi mo sinaysaya at ti trabaho kada Marilene. Nasaya at mo ti panagtrabaho ti panagkunak presay. Isu na laang tatalaga siguro adinak kayat di asawa ni Madam Lenay. Ha, Wun, nadlaw ko akanayon anapudot ti ulo na kanyak kag. Manang Veron, saan a pumurot ti ulo na kinka no amom der aramidem? Ha? Amok ni Pare Paul ka ni Marilene. Saan da nga agungat no awan makagapo? Ay, ikwa. Kasano itan? Kapilitan a pumanaw kan ditoy. Ngamen, saan da kan akayat? Agsukat da kanon iti babaunan. Anya, naiapay ngay. Sapay awanan amok apapanak presay. Basol mo matlang amanang. No sinaysaya at mo kumati nagtrabaho kadakwada, di saan da ka kumamot a papanawon ditoy? Ha? Puro mat ngamin palpak ti trabahong. No adda kumasaan mo nga ammo, damagampay nga umuna no kasano ti pamayam. Saan kat akasla kasig siguro? Kasla tay ammom amin, ngam saan mo matgayam nga ammo? Ay, ikwa. Pasensya ka na presay. Mabaina mo nga may nga agdamag no kwa. Anong ikarek? Saanan ang maulay? Promise. Awanan amanang, nalpasan ti saritaan mi ka ni Marilene. Kinapudno na, intad nan ti sweldom iti lasod ti makabulan apa nagtrabahom kadakwada. Anya, ay kat kasano akpay itan ngay prisi balasang kaw. Awan at talaga ti amok apapana.
Pangaasim ka di ata kasaritam ni Madam Linay. Ibagam kan kwa na nga agbalbaliw akon. Please. Ay na, pasensyakan manang Veron. Ngam talaga nga awanan maaramidak. Ano samlangan ti agbirok iti sabali a mastrakam. Kat no addan to man mangawat mananken ka, sapay kumata di mon ton aramidan ti kas iti inaramid mo dito'y balay da Marilinay. Aggagat kan agdamag kan tupay sakbay ti panagtrabaho. Ay nawaw! No adda ti di mo ammo, agdamag ka. Di ka agin lalaing, tapno di ka maawanan iti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta nga ay pare Pipitaw? Nagawid ka din ni training nga anak mo. Awan pa'y nga raw, Mari Rosita. Saan may mata na makontak? Ado ka day tinala na abado na paray. Well, Maray. At hapon may nga mga no nagtalaway. Apay matakas na tinaramid na. Kahit nagpatulong kayo kaday ni ti barangay. Nagreport ako, Maray. Sapay agad adal ni kailang anak na. Tay talaron ti pagparikutak. Di na pinanunot ti masakbayan ti anak na. Basta nagtalaw latan. Awan mo't ko na nagpakada. Awan ka di tinubyo na ang mabalin apakitarayan na paray. Awan mo't amak, Maray. Ay, sapay la kumata na saya at ti kasasaad na. No sa dinuman ti ayan na ita. Kumusta ngay nanang? Nagawid ka din ni Mari Trineng. Ay, awan ka nupay, karmay na nakaw. Ay nawaw, sa dino ngay tinapnapanan na. Saan mo't lang ang muti pamilya na? Gumado ka na o tinala na abado na. At apon da nagtalaw ti kumaray. Nagtalaw? Apay ka no? Dayta ti saan tayo nga amo anak ko. Nila ang kumari matrining ti makasungbat iti dayta sa ludsud mo. Ay na, no sa dino mo't atinapnapanan na di a tao. Ang mga no nagtalaw tapno maitarayan na dagiti utang na. Ay, saan mo't siguro anak ko? Ang mga no adapay ti daduma makagapaw. Ay nananang, utang lakit diti may sa makagapaw. No apay ang nagtalaw dagi ang Mari Trineng. Awan ka di pa'y ni nanang, lolo? Awan pa'y kaila, apo. Sa dino nga ta tinapanan na. Saan mo't na makontak? Nauman samatan ka data, lolo. Ay, saan mo't siguro, apo? Ang mga nadalaing parikot na. Saan mat nga ta solusyon ti panagtalaw? Hindi ka madanagan. Saan tayo agsardang aging nga mabirukan tayo ni Nanang Mau? Kailiw ko ni nanang, lolo. Awan sa bali amaramidan tayo itano di agkararag. Asa pala ko ma, taada itinatalgad akasasaad ni Nanang Mau, apaw. Saan ka di pa nagawit ni Manang Trini, Manang Carmen? Awan pa'y nga rod, Jake. Ay nawaw, sa dinungatan ti ayan na ita. Makabulan na sana nagpagpakita. Ang mga no adamot tin nakitarayan na foreigner, an? Anya? Ang mga no adda foreigner ang nakitarayan na, kunak. Ay, saan at siguro marami di Manang Trini, ti kasta, Manang Carmen. Siyempre, kaya't namat laang, tapno matakasan na ti utang na kanya.
No kasta, saan pa gaya man nakabayad di man ang training kada kayo? Uray ti utang na iti lending, saan pa'y anabayadan? Ngam na nagtalaw kining. Pinanunot na kumaa. Asa na solusyon ti parikot ti agtalaw? Kumaangam saan mo? Ay na, talaga ang mabusurak. Inrigrigatak ti kwarta nga impabulod ko kankwana. Sa itarayan na laang, ay nawaw. Naimbag abigat mo, Auntie Carmen. Gumatangak man. Anya manan ti umay mo gatangan si kakayla. Asin laang, Auntie Carmen. Day talaang? Uwan, Auntie. Ay, tangiwat mo, karambay na nakaw. Maruruda nga rod nanang. Ay, nawaw. Iti ay niya mananagapaw. Ato yung tigat-gatang mga asin. Agyaman ak, Auntie Carmen. Pumanaw ka iti sang wanak. Di mo dadaudan taldaw ko. Apay-apag pupudutam jay ubeng Bigbigatan ngagbugbog ka. Maasarak nga rod no makitkitak nanang. Adda ka di ba, Sir jay ubeng kan ka Tunggal makitkitak day ta ang kaila. Malaglagip ko ti panang loko ni Mari Trining kanyak. Aging gayta, awan pa'y ti text na no kaano ang makabayad. Anya nga'y piman ti amo ni kaila no may papaniti day ta banag. Basol na kaday no nagtalaw ni nanang na. Ay, basta, di mo iramraman jay ube, anak ko. Kasi mo, no asino tinakabasol, wano nakautang, isuti singiram. Ay nananang, no di nyo amo ti marikrik na, dakkel ti kwarta nga inutang dayjay ang maritrining kanya. Amo ka na sakit tinakamaw, tanagtalag kay iti kumarim. Ngam sana nasaya at ngairaman mo ti anak na. Ay, husto nanang, agsargang kayo. Adto yun ti impagatang mo nga asin, Lolo. Agyaman na kapok. Kumita ka man kanyak. Aapay ka di? Nagsangsangit kan samay. Saan mat, Lolo? Di ka nagulpo, tamadlaw may. Anyat napasamak kan kaya, apaw. Awan, Lolo. Okay aklaang. Sigurado ka? Uwan, Lolo. Sige, mapana kon iti salas. Adapay aramidak nga assignment ko. O sige. Ayaban kantaw, no maluto tinating asidaan ta, apaw. Kanya din na istorya ni Auntie Rosita kanya, kabilog kawam kano ti anak ni Manang Trining, Manang Carmen. Ay na, no amom laang, Jay. Kanya Manang. Ma-stress ako na yan. Kasaan mo ito ngagpakpakita day ta training kanyak. Nagtalaw, kat saan pa'y anakabayad iti utang na. Ay nawaw. Naita ka diti makagapo, no apay pagpupudutam ni Kayla nga anak na. Wan, talaga ang marurudak iti day ta ang mari training. Maamwak laang no sa dino ti ayan na itak. Parasam nga i-text Manang. Sigurado ang nagsukatin day iti number. Day pa ilaang mat. Oo na yan, ti kastangin naramid na. Day tangarod, kunak tumang amin. Utang ti may sa makagapo no apay ang nagtalaw. Ikararagan tayo langin Masapay ko malawlawagan di panunot na, kat agawid tumatlaan. Ne, si kamot ti lumabas kayla, umay ka man pa'y. Apay ka di, Auntie Carmen? Saan nyo ka di pa'y anak kontak tinalaing nga inam, Saan pa'y, Auntie? Ibagam ti pudno kanya. Saan mi nga amo no sa dino ti ayan na ita, Auntie? Amangan mat, no ilumlumang nyo lang. Sana pudno day ta, Auntie. Ibagam ti pudno kanya, tadakkel ti utang ni nanang mo kanya. Agraman ti utang na itilending, saan na pa'y anabayadan. Jak amo ti ayan na ita, Auntie. Iso nga imbatan nyo kuman ti ima. Ulbog!
Saan ko maasyak ti pagpupudutam, anti? Tawan amok, may papaniti day tabanag. Saan ko matapagayatan ti panagtalaw ni nanang? Nay, si kamot gayam ti masalaw ko'y tidalan, Kayla. Apay ngagsangsangit ka, balasang kao. Inong tanak ni Auntie Carmen, Nana Rosita. Ay, una yan day tatao. Kurang nalangan nakabilan nak, Nana. Nay, ano tatakyan mo? Lima baga mo. Di mo ibaga ni Antim Carmen tinangaramid iti dayta. Nana, ni Auntie Carmen nga agpaiso. Anya? Awan di mo kabasol ko, nga magkastaunay ti ungat na kanyak, Nana. Pudno matasaan mi nga mo ka ni Lolo, no sa dino ti ayan ni Nanang ita. Malabay ang basang. Kasaritak tunay tang antay. Sana may parbong ti kastangar aramidin na. Apayain, nanano ka, Kayla, apok. Ni Auntie Carmen, Lolo. Ay, nawaw. Apayain ni Auntie Macarmen. Kas naunay ti ungat na kanyak. Impagarop na nga ilamlamang ta ni Nanang kadakwada. Anya, Dayta ti pudno, Lolo. mapaanak itayan day tamot lang. Apaya si katiguraan na, kat ni nanang mo tinakabasol ken kwa na. Basol ni Nanang. Basol ni Nanang, no apay asyak ti gurguraan ni Auntie Carmen ita. Ado ti utang nga intarayan na. Uy, ada utang ni nanang mo kan ni Antim Carmen. Ngam saan nga umno rason day ta, tapno saktan na ka ni Antim. Saan mo matabasol, ti basol ni nanang mau. Apay ba takas yay tinaramid mo ititakyak ni Kayla Carmen? Talagaan na ibusan ti pasensyak nanang. Idi pa'y nga ururayak ti bayad day ta amari training. Kahit masapul ka di asaktam ti anak na. Anya ngay tamu tayo. Ang mga noam mo dati ayan day ta at training ngam di dalaang kayat ngay baga. Anya, ay sana konsintidor ni Pari Pipito anak ko. Pang-asim ha. Di mo iramraman ti anak ti kumarem. Di mo iraman, tasanda pagayatan ngagtalaw ti kumarem. Ti kumarem ti nakautang kan nakabasol kan ka. Day ta kumati ka na yun nalaglagi pa umanakaw. Mabalin ka din, agsarita ta, Carmen. Awan tinas ka na pagsaritaan ta, Tata Pipito. Masya naklaunay iti apaw. Kanyak ngay, saan kayo amaasyan kanyak? Intarayan ti anak yo ti utang na kanyak, Tata. Di yo amo ti stress apagdaldala na kita. Maawatan ka? Saan ko matakon konsensyen ti panagtalaw ni Trining? Di kanyak laeng, kat di mo kung mairaman ti anak na. Di mo iraman ni Kayla nga apaw tawan basol na. Nabayagan nga gururayak, Tata. Nabayagan nga ururayak ti bayad day ta amari training. Di ka matanagan. Ipakaamok to ken ka no maamuan mi ti ayan na ita. Si kantaw ti number 1 na pangibagaak. Ang yung pangaasim ko ma, tadi mon iraman di ubeng iti ugat mo iti kumarem. Ang damat lang basol mo, Manang Carmen. No, apay nga minakas niya tinaramid mo, iti takyang ni Kayla. Ha? Kurang pa'y dayday tapno makabalasak iti dayday at training bakla. No, kaya't mo ti makabales. Di man ang training at ibirukem. Iso ti singir na, saan ka ti anak na? May sakamot, di ka makawawat. Ti basol ti inagat sana mabalin ni pasam iti anak na, Manang. Alaman nga ron, sa pulong ni Mari Training, tayo may mo dito'y balay. Kita lang nga. Ano nga tamat ni Marit Nam? No, da kalukwan nga naramit ni Nana Rosita. Kaya't si kamat tiguran na iti tao. Nagsakan ka kati. Iti anya ko maaga po kat awan mo't basol ko, ah? Anya nga rin ti makunam.
May parbeng ka di ani kail na ti pagsasawam. Gusto lang ka di nga iso, ti pangipapasa mi ti pungtot mo, ti kumarem, anak kautang ken ka, ha? Manang? Mabitlaeng, tumayay. Ah, Trinay? Pasensya kayon, tatang. Bala, sobrang ka anak ka. Bala, Pasensya kayo na, tatang. Pasensya kayo no sana ka nagpagpakada kada kayo. Pasensya kayo no sana ka nagawawid iti mano abulan. sa lino tinapnapanam aya anak ka. Pinadas ko tinagtrabaho iti adayo a lugar, tatang. Basta unay tinanag me, idinamuan me anang dalaw ka. Uray na iti nakautangam, makaungit da, tain tarayam ka no ti utang mo. Day tati makagapo no apay anagawi da ak tatang. Adamot tan basit nga urnong ko, mabayada kun ida. Maragsakan ak unay ta nakaawid kan nanang. Kailiw ka unay yan. Kailiw ka matan, kaila anak ko. Iso anagawid ak. Ammom nanang, siyak ti pagpupudutan ni Auntie Carmen. Ay nawaw, ada ka di basol mo kan kuana? Ti utang mo kano kan kuana, nanang? Saan mo pa yan nabayadan? Anya, mariknak akaguran ak unay ni Auntie Carmen. Uray awan matdakas nga naaramidak. Siyak ti pagipapapasan na iti pungtot na kada kayo, nanang. Pasensya kan anak ko. No saan ka nagdalaw? Saan ang mapasamak ti kastakan ka? Mari Trining? Wan, siyak daytoy Mari Carmen. Ay nawaw, makapakigtot ka Mari. Kauawid ko laang Mari. Mayak, tabayada kung ti utang ko kan ka. Ay na, agyaman ak launay no kasta Mari. Agyaman ak ta nakalagip ka. Talaga ka sa pulak mati kwarta itan. Pasensya kan Mari. Okay lang ang Mari. Tinapatag kanyak ita kat nagpakita kan. Sa dino tinapnapanam itim ano abulan, Mari. Nakipordeya ak iti sabali a lugar Mari. Kat pagyamanak ta iti unag ti mano abulan kat adamat basit na urnong ko. Ay, no nagpakada ka kumamare, sa anak ko na stress. Nairaman ko pa yan ti anak mo iti pungtot ko. Basol ko Mari. Basol ko tapi manawa kasana ka nagpakpakada. Inton sumaruno, di mon ulitin ti kasta Mare. No awan pa iti maibayad mo iti utang mo, di mo panunutin ti agtalaw. Agpakada kalat tapno amungi mo. Wan Mari, saanan ang maulit? Ayun gaya Mare, paumayam to man ni Kayla dito'y balay. Kayat ko ti bumawi kan kuana. Tadakas magpiman dagiti na isaw-sawang ko iti kalabos. Ay, nawaw! Di mo itarayan ti utang mo. Makisarita ka na sayaat kadagiti nakautangam. Tama kaawat damat no makita dangar aramidam ti kabailam tapno makabayad ka. Kada kayumat nga agpapautang, di yu iraman dagiti inosente akabagyan dagiti nakautang kada kayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kasano ngay Patrick? Adamat siguron kwarta ta dita. Awan pa nga ron. Ay nawaw, nagkariga kanyak abayadam ti utang mo itabulan. Kumaangam awan pa nga ron. Manulang mo tinabati iti tanggang ko. Saan mat lang nga umanay na dyan?
Na nabayagan day jay nga utang mo. Agbayad ka kumamat na, takasapulak mati kwarta. Agdis kita to. Ikanak lang iti makalawas tapno makabayad akin ka. Siguradom lang Wen, Agsubli akin to numaya sa badong. Siguradom nga da maibayad mo kanya. wen kunak lang arunayin. Anya di ibagbagati ka aro batayaw. Adumaw dawat ka kano iti tulong pinansyal iti social media. Patray ka nakaw. Una nang, Ay nawaw. Awan mo ti masakit ka na tayo masakit ka no ti anak mi iti ex ko. Anya. Kasanuan amwam. Kunak man no awanan ti komunikasyon nyo iti daya akaran. Aday mawag kanyak na nang. Kasinsin na kanumay. Anya nga ro ti planom ita. Mapan mo ida bisitaan. Saan na nang? Agdawat aklangan iti tulong pinansyal. Tapno damay send ko iti kasinsin ti ex ko. Tsak kaya ti makiapakin ko no bilang lang agkita kami. Nasakit pala tiriknak iti panangluko ko na kanya. Anya dyan post mo, pare Patrick? At dagayang putot mo. Hoy, at anak mi iti ex ko ini. Mano na taon mo ten, saan kami ang nagkit-kita? Ay, nawaw. Apay ngay. Sipon nagsina kami. Awanan komunikasyon mi. Jakarot mo, no asino tinangalaan ti kasinsin na itinumber ko. Ti gamin kasinsin na ti imawag kita masakit ka no ti anak mi. Ay, mapan mo matpiman ida sa rungkaran Diyak kami sa ano ti lugar da. Ija yung syudad ngamin tinagyanan mi ini. Sana nagawit iti lugar da, iti awan kami. Kastagayang. Mauray mo mo't siguro ti bayad ti utang ko niya. Awan pa yung ti Sabado. Una agpay at pagpa-ospital ti anak may. Awan ka di pa'y tinagsend iti Gcash number mo. Ada, ang kurang na dyan. Urayak ang manayunan, sakbay nga isend ko iti kasinsin ka rin. Isuntong ti makaam mo amang ted iti ex ko. Sige. Ikan ka iti limapay nga aldaw apawayway mo. Tapno di mo mat ko na. Yan, agyaman ako na Elsie ha. Di ka matanagan. Agbayad aktokin ka. Kumusta ngayon ti anak yu iti ex mo? Patray ka nakaw. Ada ka no pa lang iti ospital na nang. Ay, kaasimat piman ti apukaw. Aywon gayam, anya ka no ti sakit na. Diyan ka mo. Saan mo't nga ibaga ti kasinsin na? Anya, dumaw dawat ka iti tulong iti online, ngam di mo amo ti sakit ti anak yaw. Saan ko nga ron amakontak ti ex ko? Ti kasinsin na lang, ti kasarsarita. No siyak ti sika, mapan mo ngamin ida bisitaan. Uray no awan kayon iti ex mo. Saan mo't na nalakaan na nang? Dahil kailangan ti amok apamuspusan, tapno makatulong ak kadakwara. Ala, adakan ka dayta. Ngam no siyak laang nga inam, nasaysaya at numapan ka iti lugar da. Tapno makita mo't laang ti husto akasasaad da. Narigat no text kan awag laang. Nang runa kat saan gayam ani Karen ti katitiks mo. Bayara kong ti utang ko, tapno awan may bagbagam, Elsie. Ay, sobra matayaw awat mo, Patrick. Una, naladaw mo't ngamin ti bayad ko. Nangalaam nga iti daytoy a kwarta. Amangan matno naggapo daytoy iti tulong adinawat mo para iti masakit nga anak yu iti ex mo. Sana? Naisend ko iti kasinsin na ex ko iti tulong ang naawat ko. Sigurado ka kadi? Uy, No kasta nga raw da. Uray kagudwala ang tibayadam kanyak. Jay kagudwa, ipauit mo iti putot mo. Adamat siguro Gcash ti kasinsin ti ex mo, anang kontakkan ka. saan? Nakababayin mo't kan ka. Ay nawaw, awan ti rumba nga pagpay na pare. Awatam kit din. Isupay a pagpaagas ti anak yo. Naisen ka din, tinaurnong atulong pinansyal para itiputot mo nga adda iti ospital, patray ka nakaw. Wala nang. Insend ko iti Gcash iti pay kalman. Ay kat dimawat ka kumamutan iti ladawan ti anak mo
Di namat nga rod kayat kag-send na nang. Ay nawaw. Amangan mo't no. Noan niya? Ultimo picture, awan ti maisend na. Amangan mo't no scammer mo't tenta ko nam anag paam-amo akasinsin ti ex mo, anang kontakken ka anak ka. Saan mo't siguro na nang? Oh, nalutong ti sidata na nang. Karni ti baka ko naman. Ay nawaw. Nangalaam iting gatang mo iti karni ti baka patray. Ay kat kwartak met ananang. Pangalaam ko mga iti kwartam. Nagadulakid din na salsalud-sud na nang. Agtugaw ka kidain taramanam no na imas met lang ti lutok. Na, Ataw, ramanan niyaw. mabiit lang man patray. Di kay madanagan. Saan ko nga inutang ti karne asidaan tayo ita arabi? Fully paid na ito yan na nang. Nag-text ka din ni Pari Romeo kan ka, Pari Patrick. Saan ba? Apay ka na. Birthday na inton umaya Sabado. Kat imbitado tayo. Ay, nagpaiso. Mapantayon to ah. Sigurado na ita. Siya kun ti makamboy ti lechon baboy. Ha? Iso ti regalok iti gayem tayo. Nanginasama tiliksyon baboy pare. Oray pa, tani. Sa paminsan lang mo. At nangarod kwartam? Agboluntaryo ka day no awan kwartak. Ay, nawaw. Ada insend da kanyak Mari Karen. Ay nawaw. Anya day ta, maritinang. Nag-post ka no mati ex mo. Asino nga ex ko? Asino kumapay? Tinalaing nga ama ti anak mo amare. Ay niya. Kitaam ah. Kitni, dumaw dawat iti tulong para iti anak kyo ang masakit. Ay naglukon day ta tao. Adapay picture ti anak mo, Mari. Sigurado nga inala na iti Facebook. Di la agbain day ta Patrick iti kastang aramidan na. No siyak ti sika, konta mo, Mari. Ipadilit mo ti post na. Awan ti babay na anangusar iti anak kyo, tapno laang makadawat iti tulong. Ha? Talaga abirukak day ta Patrick. Intarayan na lang arudon ti responsibilidad na. Usarin na pa'y laang ti anak me. Si kamat ti lumabas iti paraangan may Elsay. Adda ka di ibagam, Nana Mila. At dalaang man ti saludsudakan ka. No, saan ka ngagdardaras Ay, saan matkit ni Nana? Anya ti saludsud niyo aya. Saludsudak ko ma. No amuyo ti paggapgapan ti kwarta ni Patrick nga anak kaw. Masiguradok nga inlibre na kayo mag. Ay, wan nga agpaiso Nana. Isukan no ti gumatang iti leksyon inton kasangay ti gayam ni Nana. Ay, sabali nga mintagparparik na kanya. Anyat kaya tiyo sawan Nana. Naggapon samot iti tulong adinawat na iti online ti kwarta gasgastusan na. Mas da awak matlaang Nana. Ado matan ti kwarta na ita. Kasanaw no inusar na laeng ti anak da iti ex na. Kasanaw no saan apod no ang masakit ti apaok. Awan ka di ti kontak yu iti ex na, Nana. Day tangarod taawaan. Namnamin san laeng ngamin ang nakitak ni Karen nga ex na. Nabayagan day jay. Idi pa'y addada jay syudad. Agpudno ka man kanyak, Patrick. Ilawaw. Apay man ang tumboy. Nangalam iti kwarta pinagbayad mo iti dayto eleksyon. Kwartak ah. Kwartam? Uno, naggapo iti tulong a kinuliktam iti social media. Ha? Kalpasan ti pa nagdawat mo iti tulong iti social media para iti masakit nga anak yu iti ex mo. Kalaat mo tan nga imado ti kwartam. Ay, kasta talaga ah. Agpudno ka man kanyak. Inuulbud ka di day dyan post mo, ha? Eh, saan ah? Pudno day dyan ya? Di na ka man pagbalinan nga uto-uto si Patrick. Saan kami nga ubeng? Tapno saan kami ang makadlaw? Kaano anawaya ka tatang? Apay kumakaray na nakaw.
Adda lang tinapatag nga ilakad ko, tatang. Da kayo kumapay lang ti mga wir iti anak ko. Awan matket di ti papanak inton Lunes. Anya ti ilakad mo aya. Idi mandak day tapatrik. Ti awanan bain nga ex ko. Anya manan ti naramid na di apatrek. Us-usa rin na ti anak ko. Tapno laang makadawat iti tulong iti social media, tatang. Anya? Saan apod no ama sakit ti anak ko? Awan ti babain na nga agpos iti kasjay. Di na lang aruden masuportaran ti putot na. Pagkwartaan na pa'y. Ay, oo na yan ti kasya klase ti tao. Ayun gayam, pakikita man pa'y ti anak ko, tatang. Mapanak lagumatang iti tersena ni Maritinang. Kasaritak tumatlaang akadoin nak inton Lunes. Mabiit laang daytoy, tatang. Oh, kumusta ngay Mari Karen? Ammom ka din no sa dino ti ayan jay ex mo? Wan, mare, insuro ti may sa ako mon friend mi. Agsagana day taapatrik. Anya nga rod ti aramida, Mare. Mapanak iti ayanda. Kadoin naktuman no saan ka abisi, mare. Kaano ka amapan, Mare? Inton umay Alones, mare. Busy pa nga ni tatang. Awan ti mga wir iti anak ko no bilang laang. Sige, Mare. Kaduan kanto. Dagasun naktulatan ni Jabala inton Lunes. Ayun gaya, mare. Ikanak man pa'y iti sa nga kilo nga asukar. Ilis tampay laang, ah. Day talang, Mare. Wan, mare. At tuyan ti asukar agat-gatangan, Mare. Agi amanak, mare. Sige, agpakada akon. Ada ngamin ti papanan ni tatang inton madamdama. Awan ti mangkita iti anak ko. Karen? O anya, naklaat ka nakakita kanya, Patrick. Anya tararamidong diti balay. Ada pa'y escort mo ako, Marem. Ah, malas mo, tanaamuak yayan mo. Awan ti babain mo amang usar iti anak ko. Tapno makadawat ka iti tulong. Diyak amo na ngay bagbagam. Amok nga indilit mo day jay apos mo. Ngam adda ti insenda nga screenshot iti kumarek. No awan ti kwarta, agtrabaho. Awan ti easy money. Pangasim ha? Di ka agiskandalaw. Amom at teritoryok to'y ayan yaw. Amom, Patrick. Talagaan nalastog ka. Mabutang ka kadi maamuan ni nanang mutipod no ama kagapo no apay anagsina kayo itigayim ko, ha? Di ka man makibiyang si Katinang. Anya ti Awan ti amo. mapaspasamak di taoy. Ah, Naimbaglangan tadda kayo, nana. Adda na patag apagsasalitaan tayo. Karen, wan nana, siyak daytoy. pangasim ka niya, Karen. Di na ko may papulis. Diyak magustuhan ti kasdi nga inaramid mo. Intarayam ti responsibilidad mo iti anak na. Uray saan ka ang nagsustento, sa anak ang nagreklamo. Awan tinangag mo kanyak. Sa pala ko matang mapagawan na, Karen. Tapno ibagakan ka. Awan ti sakit ti anak na. Gaputa ay aywanak anasayaat. Huh? Aywan gayam. Nakasarita min ti kapitan dito'y barangay yo. Ket iso ti pagpatulungak. Anya? Pagbabawyam day nga inaramid mo. Awan ti konsensyam. Ituloy tayon to ti agsasarita iti barangay hall. Ay, sana. Nakababain ni Jay. Siyak ti madadal no kasta. Basol mo matlangat. Di ka madanagan. Naistoryak matket din kan kapitan dagiti inaramid mo. Uray ni nanang. Ammo na matten ti amin. Ammo na no apay ang nagsinata. Awan ti konsensyam patray. Tulungan na ko mananang. Diyak kaya ti mabalod. Sangwam ti bunga dagiti dakas nga ramid mau. Oray siyak nga inam. Inulbudan nak. Ti ko nam kanya kiday. Adda ti lalaki di Karen. Iso nagsina kayaw. Tagayam. Sikat ti timbaray. Intarayam ti responsibilidad mo itanakyak. Diyak namin amo ti aramidek idi naman. Ha? Jak pulos impagarup asi kagayam ti ayan ti parikot. Saan ani Karen? Kamali dagiti istoryam. Ita, pinagkwarta ang pay ti anakyaw.
Nangalamat iti kasta kapuskol apa nagrup-rupam, ha? Napilitan aklang nanang. Iso lang tamok awagas tapno mabayadak na kiti utang ko. Agsaganakan, paawidan ni tatang mo. Numaamuan na dayta na pasama. Sigurado nga isupay ti mangitulod kan kaya barangay hall. Malas mo lang, nagbaliw ti kapanunutan na. Kat iti police station ti pangidiretsuan na kan ka. Ay, tulungan na ko mananang. Diyak kayo ti mabalon. Ayawanan ti ado asaw. Agsagana kakit din, Patrick. Dayta ti ganabam. Mismo nga anak mo, pagkwarta ampay, uhunay kan. Ay, nawaw! Awan ti easy money. No kayat mo ti makabayad iti utang mo, agagat ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sikan samat ng teglablaw iti kawusyo, pare Philip. Ha? Kapilitan na, pare babay. Nursanak nga glaba, di awan pagsukatak. Ay, sana kan samat na masikaso ni misis mo, pare. Sana talaga, pare. Ay, nawaw! Ay, di mo ipalubos sa pare. Anya nga iti raramidon lang, kas na nga awan ka iti balaya. Amang naman ito, maturog lang amin. Tunggal lagawi dak. Trabaho iti unag ti balay ti madanunak, pare. Ay, narigat ti kasta, pare. Sika lang aruran ti agtrab-trabaho. Sika pitaggunay iti unag ti balay. Ay, nawaw. Saan ka arubot, pare? Mamamanog na ron ni Bakay. Ay, nawaw. May sapel at anak yo. Anya kumangay ti pagkabanugan na. Sigurado ak apalusot na lang na jay. Tapno saan nga gunay, pare. Gabambanuga kiti trabaho. Ngam kastoy pa lang ti madanunak. Ay nawaw. Nakaluto akmatan iti pangrabyan talakay. Ngam na ornong mo ti plato iti lababaw. Sakto latan ti aginaw, kalpasan ti pananganta. Jak ammo no niya tinararamid mo iti may sangal daw. Kat awan mo tinaduma trabaho. Pasensya kan lakay. Saan mat ngamin ama ibati ti anak ta? Sana may batay, wano di mo lang kahit tagunay. Di ka din agumet. Aramidag tulatan, inton makaturog ti anak ta. Kastala ka na yun ay. Hinton kwan, maliwayam tumanay. Saan ka kanipay nga agawin, pare Philip? Saan pa ay, pare Babay? Agistan bayak pa dito ayan mo. Agawin agto no rumabiin. Ta makita ano saan pa lang aggunay na ita Melissa. Makita na. No iyuray na pala kanyak ti maarami ni Jibalay. Ay, hehehe. Mayat na ita na panunod mo, pare Philip. Kastakot ti kayat ko kin ka, pare Babay. Supportive ka lang unay. Alakay, bagamano, mangirwara kita arak, pare. Oh, mangirwara ka ano adda, pare. Tapno adda pagsangwan ta, kabayatan ti panagsarita ta. Apay anarabyan ka anagawit si ka Philip. Hindi mag-asa kita yan, ti kumpare. Sapay nakainom ka anagawid. Sige nga, anya nga tinararamid mo iti may sangal daw. Ang mga nunat na turong ka lang manan. Ay na, naurnong maamin ti puyat ko lakay. Naimbagkan ka ata nakaturog ka idirabi eh. Kurakon kay, inyuray mo manan kanyak ti matrabaho diti balay. Inaramid kun ti daduma. Inlabak dagiti nagsukatan ni baby, kan inugasak dagiti plato. Laita lang. Laeng. Ay nalakay.
Saan alaang dayjay, tatrabaho mo't laang dagita. Saan ko ang maaramid amin, taada ka nga rod ni baby. Dahil tala ka na yun, di rason mo. Pagpanunod ka mamba, titi sa bali arason. Tuloy, makauma. Di baby la ka na yun, tiras rason mo. Ay nawaw. Kontrolam ti boses mo lakay. Amangan numariin ni baby. Agtugaw ka pa'y Maridori. Ay, imayak tanang kung agong-ungot nila kay mo idikalman, mare. Wan nga rod mare. Agrek-reklamo, tayor uray ko kanukan kwa na ti maaramid dito'y balay. Kat maawatan na kumaa, tanarigat ti agunay no kastangad na ubing, mare. Kunam naisingit ko pa'y tinagluto kan naglaba mare. Ay, day tatirigat na no makaasawa ka itisan ang makauawat, mare. San tayo matarubot? Uray no kanayon tayo ang mabatbati iti uneg ti balay, makapabannog mare, aglalo no adda ubing. Saan akasla idi ang maaramid ko amin, tawan pa'y ti anak mi. Ita, ay na, makabannog man mare. Sapay awang kadwam, mare. Awan ti pangibatsyam ka ni baby no adda aramidam. Pudno day mare. Sa anak pa'y ngarudan ang makadigos. Mutoy ni baby, tagdigos ka, mare. Ay na, nakababain matkan ka mare. Ang mga numataktak ka pa'y. Si kakit dimat, mare. Isumat lang ti may sa agagarak, iso ngay mayak. Iso lang ti mo ka may tulong kukin ka. Di ka madanagan. Awan ti napatag alakad ko. Kumusta ngay ti trabaho lakay? Nasayaat mo't bakit? Ni baby. Adday ti siled, nakaturog. Itala ang adiretso ti turog na. Gusto atap no awan rason mo nga gunay dito balay. Ay ikwa, agpulis kan, tamangan tamatan lakay. Nakaluto ka ka din? Wen, nakapaglaba akmat laangan. Nasayaat mo't no kasta. Wen tapno saan ka nga agungot. Makaangas mo't lang na tao. Mayatisan mo pari Philip. Wala. Tayo narabit ni bagat ko, amin na trabaho iti balay iti kalman. Isuhan, nanganak lang iti simbang petak. Kun, kumpleto ti turong pare. Ay, epektive magayam no abogawang balay. Ay, wala pare. Nasdawak nga ro iti simbang petak. Ta kapalan namot gayam nga ramiday. Ay, simro nga ro rin natin sadot na pare. Naita ti jaki palubos sa mapasamak paray. Siya kag trabaho tapno mabiyag kami. Isa arumbang lang agunay mo't iti unag ti balay. Ay, wala mo ta paray. Saan mo ta mabalay na tayo lalagay ti mga rami ti amin? Saan tayo nakiasawa tapno agbalin na babaunan ng iti misis tayo pare Philip? Nukas jela nga kanayon. Di saan ako nagparikaw paray. Ano, si damat na ito, hindi pa'y kalman bakit? Ano, sampay lang ang lakay. Sa anak-anak karwar itay. Iso nga awan tinagatang ko asida enta. Kat no naaramid mo amin at trabaho dito pala'y di na minsan nga aldaw. Di mo ibaga, nga agras rason ka manan dita. Ay saan lakay? Imay ngamin ni Maridori iti daydi nga aldaw. Iso an naaramid ko amin. Iso tinangasikaso kini baby. Tas mumbat pa'y lang. Ammom si ka, Philip. Kasla saan ka ngagpampanunot? Siyak laang ti mabatbati dito'y balay no kasta nga agtrabaho ka. Inton rabi siyak manen ti mapuyat ang mga sikaso iti anak ta. Naidatin suro na jadorikan ka, ha? Naturad ka na sumbong bada. Gaputan na uma akmatan, Philip. Makauma ti kasta. Ti panagkunam siguro kat sikalaang ti mabambannog. Pudno ka jay tinadamag ka, Philip. Masansan ka numot ti panag-apayo kan bilis ang asawang. O sino tinangindaron ka na kayo, nanang? Asino kumapay? Dagiti ka arubayo Nagiti ka ruba mi amarites. Saan na nasaya at abugbog kawam ti asawam? No saan na ang maaramid amin ang maaramid iti unag ti balay?
Kasano asaan na kagungay kat nabambanluga ka nagtrabaho. Kas niya pala ang mati matanunak. Ura sino mo ta? Talagakit niya si Manot na niya Melissa. Saan mo ta kas niya sigod kay? Una, tawan pa'y ti anak yung asikaswan na iday. Iso ang maaramid na ti trabaho iti unag ti balay. Itang addan ti anak yaw. Kurangan ti oras na para ka nagitabanag. Rason na dahi tananang. Amok nga rason na lang ti ubing. Tapno saan nagtrabaho. Kaya't na ti agbyag akasla dun niya. Ay, kamaudyanan na. Nakadalusak matlaangan. Agyaman akmanan iti tulong mo, Maridori. Naimbag ko tanukas na saan ka abisik at umay ka dito'y balay. Wen nagdala naktirigat a pagdaldala nam ita, Mari Melissa. Naawan ka. Diyak amo ti aramidok, Mare. Adak lang dito, no kasapulam titulong ko, Mare. Mabisin samot to ni Baby, Mare. Kadidi umpay. Buti nga rodan, Mare. Ay, wag gayam. Tsak, nakita nila kay mo, Mare. Rimwar ka de. Diyak amo no sa dino tinagturungan na. Day off na ita. Ngam saan mo't nagpakada kanyak. Ibagaktukan ko ang apadasan na ti agbati dito'y balay. Tapno muna ti rigat na. Ay, wan Mare. Agam komplet tumpay ti usarin ni Baby. Tapno adda didiin na, kanan na, no kastang awan ka dito'y balayo. Nagawid ako nanay. Tibilin ko kan ka. Di mo bugbog kawan. Wando kabkabilan ni bakit mo anak ko. Yak may kariday tanana. Ay nawaw. Awan ano kasta ka. Ang mga numauman ni Melissa kan ka. Tao akmay ta mabambanaw. Saan mo ta mabali na sakti mga ramin iti amin? Iso nga rood na pagtinulungan niyo. Ano sama? Tada mo nga anak yun ay ta. Sigurado ang maikawamot ni bakit mo. Saan mo't laang arubot ni Melissa, anak ko? Saan na ka maawatan, tana? Sikat ti saan ang makaaw-awat, Philip. Ti kunam siguro, kat nalakat ti trabaho iti unag ti balay. Narigat nga tati agunay no adda ubeng. Adi lang madyagluto, aglaba ka nagdalos. Kasano nga rood no ibaga ni Melissa nga agsinukat kayo. Sikat ti agbati ijay balayo, taiso ti agtrabaho. Kabaalam nga raw. Kapalak Nay talangay Naglaka na. Ay, wow! Nalakat agsasaw no saan mo pa'y anapadasan, Philip. Di mo amo, tirigat na. Nasaya at mata nagawid kan, Philip. Adda na patagapagsaritaan ta. Anya dayjay. Sinuruan na kamanan ni kumarem iti kalukwan iti awanak. Di ka agsaw itikas na. Ngamin, ni Mari Dory iti tumultulong kanya, tunggal awan ka dito'y balay. Oho. Tapno mapadasam mat, si kanto ti agbantay inton sumaruno abulan. Una. May talangay Agsinukat ta. Si kamat tagtrabaho, ta siya tagbate iti balay. Nalakagayam Ay nawaw. Narigat kan ka tapagbalinamot ngamin akumplikado ti amin. Andati ko ng pare Philip. Saan ka nagtrabaho itong mayabulan? Juan pare. Ni bagat kumatan tiyag trabaho. Anya? Siyak tiyag bati iji balay. Tapno amuna matirigat tiyag trabaho. Ay, Juan pare kaya. Tapno padasan namat pare. Ipagarup na siguro ang nalaklakat ni Makipurdia ngam tagyan ito nagtibalay. Ay nawa, mindset na kiti babae paray. Agrubuat akon lakay, si kanti makamo kini baby. Nasken amasapa tamasapa mat amang lukat ti laundry shop apakipurdiya Una, awan pare ko, titi dayta. Adda ti gatas ijerep. Adamot iti lamisaan tin saganak akanan na. Insurok mo no niya teramidam. Basic. Ay nawaw. Agrubat ka kidin, agrubat ka, Melissa. Itay pa ngagpakpakada ka. Alangarod, innakon. Si kanti makaamo dito'y balay.
Kamusta ka, pare Philip? Makabanog, pare Babay. Nagsangsangit pa ni baby. Mabisin samot, pare. Pinadidik mo titayan, pare. Ay, mga nukurang, pare. Pinakan ko pa yan. Di mo't latag sardang agsangit. Ay, dahil ta, kaya di na, pare. Tulungan nakman. Ang mga ada may advice mo dito. Ay, nawaw. Ay, pasensya ka, pare. Yung awan may advice kukin ka. Diyak pa'y napadahasan tikas na. Anya. Apa yan, Philip? Anya ti mapaspasamak di taon. Apa yan kastaunay ti sangit ni baby? Diyak nardam mo na lang. Itay pa'y. Isang inawagan kayo. Amat kami na sumpatan ni Melissa ti cellphone na. Ang mga nobisi iti trabaho na Buti man ka po ka. Nakalaman pa iti makamo na lang. Nakamuno na ti aramidag. Ay, unay kan, Philip. Saan mo samot asinuksukatan ti daya na? Ha? Kasla na puno mga menpiman. Ay, mabitla nga na lang. Taala ti wipes kan daya pa. Bakit am ta? Si Mardangan. Saan ang ngagsangit? Nakaturog pa yan. Mabalin ka niya dito kayo pala ang nanak. Napay ko ma. Da kayo pala ti makamo ka ni baby. Tamangan kan agdi ko sakman may. Saan ka pa ianangan? Saan pa'y nanak? Saan ba't kami na may bati ni baby? Kunak man no kunam analakalaan. Narigat mo't kaya. First day pa lang. Ay na. Kasladya ako na mo tiraramidag. Matarantaak no kastang agsangit ni baby. Ita, amo maun. Narigat ti agunay no adda tubeng. Amo ka narigat ti makipurdiya. Ngam narigat matlaang ti trabaho iti unag ti balayan ako. Iso amaawatam ko manibakit mo. No saan na amaramid aming. Adda kayo matgayam, nanang. Anya ter aramidan nyo dito'y balay. Ay, nawagan nak ngamin ni Philip, Melissa. Apay ka no? Saan ka no ngamin ngagsardang ngagsangit ti anak yaw? Anya? Sala nagsardang, hindi adan ni nanang. Hindi sinukatan ni nanang tidaya por na ko na Philip. Si kakit di mag... Mabalin ka din agsarita ta, bakit? May papanitian niya. Saklat ng tagtrabaho. Sikam ti agbati dito balay. Kunak man no basic lang kan katagyan dito'y balay. Narigat mo't kaya. Apay sika, saan ka amarigata na makipurdiya? Siyempre, makapabanog. Nga maanusan takasapulan mat nga agtrabaho tapno adda ti kanan tayo. Ilast mo ita na bulan bakit? Kalpasan na, siya akong tagtrabaho. Kasaritak to ni nanang, tapno adda katulungan. Amangan numataktak pa'y ni nanang. Nasaysaya at matlaang no adda ni nanang. Tapno adda mga sikaso kan baby no daramidam. Uray twice a week na umay no iso. Ala, sikati makaam mo. Ngam kitaam Diyak kayat abugbog kawan nakmanan. Uwan ka di bakit? Pasensya kan. Kamalik na dyan. Sana na maulit. Promise. Ay, nawaw! Kas agasawa, maawatan yu kumadag iti pagkurkurangan yu iti tunggal maysa. Aglalo no saan mat ana igagara. Awan ti trabaho analaka. Narigat matlaang ti makipurdiya. Ngam no agtinulong kayo, pamilyayo kat nasaya at to ti pagbanagan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.